युस कसरत सान मोतस करन याद तमिस त्रे खसूसियत करनाता परवरदिगार त्रे क्वालिटी करनाता परवरदिगार त्रेयो चीजों सुच नवाजन जाति पाके हजरत अल्लाह युस मोतस कर बार बार याद गडनुक खसूसियत तो गडनुक चीज और मुख्ताजिल तौबत अमिस परवरदिगार देवन जल्द तौब करनुक तौफीक इमिस मोत रोज याद अमिस ते गलत गछ मौलवी सबस इमाम सबस मुक्तदी सबस अफसर सबस गलत है कस ते गछ मगर युथी अमिस मोत याद करन वालिस गलत गसान फरमावन सलफ अमिस त्रेयो खसूसियातों से नवाजन परवरदिगार त्रे इनाम करनाता परवरदिगार गडनुक इनाम ताजील तौबत अमिस गुनाह गछ कमजोरी वालस नाल यह जल तौब करन दर दरबार हजरत अल्लाह युथी गलत गछस यह प्राणन क्या वन कर ब्याक गुनाह यह गुनाह गसन पते फौरन तौब करन वुदू करन नमाज रकअत जोड़ा पढ़न माफी मंगन दर दरबार हजरत अल्लाह गडनुक इनाम दोयम इनाम वकनाअतिल कल्ब अमिस दिल कनाअत करनाता परवरदिगार छु बोड़ इनाम कनाअत यानी यह सोजस परवरदिगार यह तथ मुतमयन यह हरामस थप दिवन यह जार गिंदन यह रुश्वत खवन यह सूद खरी हुन कारोबार कर यह कैसे सोजस परवरदिगार तथ पे इत्मीनान करनाता परवरदिगार गइज वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल-अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार यक़ूलु अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना
إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. حمد الثنا اللہ تعالی سند ذات اقدس حق، درود السلام برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب سن چھ احسان، رب سن چھ کرم فضل تو منت یمس 1433 ہجری ہندس وری کس آخری جمعہ اندر جامع اہل حدیث بنام بسم اللہ مسجد بجبارہ صدر جمعہ ادا کرنک توفیق کور عنایت. وری ریت دہ ساعت یم چھ گزرن، یم چھ آثار قیامت صدر ونکنس نظر یوان. صحیح الجامع الصغیر کے حوالہ فرموخ لا تقوم الساعة تو تام گسن قیامت بپا حتی یتقارب الزمان یتام زمان گس قریب، یتام وقت گس قریب. فتکون السنة کالشہر وری گسی رتس برابر، والشہر کالجمعہ اور رت گسی ہفتس برابر. وتکون الجمعة کالیوم ہفت گسی اکس دہس برابر. ویکون الیوم کالساعہ دہ گسی اکس گڑی برابر. ونکنس تموی لحظات اللمحاتو من پنن یہ زندگی لبن تو گزارن. اویس مشہور فقہی، مشہور عالم حسن بصری رحمت اللہ علیہ، مشہور تابعی فرمان میں نزدیک زندگی ترین دہن ہنز ناو. الدنیا ثلاثت ایام دنیا شو ترین دہن پٹ مشتمل. یت کی ٹرمینالوجی اندر ونن یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ ٹمارو. اک گو گزریمت دہ بیٚیہِ گوٚو یُس أسۍ گُزاران چھِ دۄہ بیٚیہِ گوٚو یِنہٕ وول دۄہ. یِم بُزرگ چھِ وَنان اما امسی فقد ذهب بما فيه. اکھ گوٚو سُہ دۄہ یُس گُزریو، یُس چانہِ تہٕ میانہِ زندگی ہُنٛد ژونگ ہٮ۪تھ ژھٮ۪تہٕ گوٚو، یُس دۄہ واپس یی نہٕ چانہِ تہٕ میانہِ زندگی اندر. وَأَمَّا غَدًا فَلَعَلَّكَ أَن لَا تُدْرِكَهُ. بیٛاکھ گوٚو یِنہٕ وول دۄہ، سُہ دِیا وٕچھنہٕ پروردگار اللہ تعالیٰ چھُ بہتر.
زانن کہ اس ہکوا عصر پڑھت مغرب پڑھت عشاء پڑھت پگہ بٹوار دو پنہ زندگی ہن ژونگ روشن لبت یہ اللہ تعالیٰ بہتر دانن وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کہن تہ نفس شن دانن پگہ دہس اندر کیا آسی مین کمائی کیا آسی مین لحظات لمحات یہ گو ین وول دہ فالیوم لک فعمل فی بنیادی شو زندگی ہند یہ دہ یس ژت میں ونکس روشن ژت میں ون فعمل فی یت دیر کرک یت ژیر کرک یت غفلت نال ولی یس دہ دیک اللہ تعالیٰ ہن عطا کوری فعمل فی یت دہس اندر کر دی عمل کمی زندگی خاطر اخروی زندگی خاطر بردکی زندگی خاطر ہمیشہ رودن واجن زندگی ہند خاطر یہ شرط فرماون 1433 ہجری ہندس اخری جمعہ منز یم آیت کریمہ کے حوال یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اتمو لکو یمو ایمان چھونمت تو کھوتو پنیس ربس ولتنظر نفس من قدمت لغد وری بیا ریتی بیا دوہی بیا سات گدرن مگر یمی ہجری ہندس وری کس اخری جمعہ منز کریو تو سری بلا لحاظ مسلک جمع پنیس پانس احتساب ولتنظر نفس ما قدمت لغد تو وچھو تائی کیا چھو پگہ کے دو خطر تھومت زادرہ تیار توشی جمع سفر آخرت جمع کن تو شو اللہ بچوین بقول بولوی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا انور شپیانی سری پڑھو رحمت اللہ علیہ ابن مکر غفلت سکر تو بچے فرسات بت غافر رودمت ستی غافر رودمت میتی غلط گومت ستی غلط گومت میتی سستی گومت ستی سستی گومت من کیا چھ علاج مکر غفلت سکر تو بچے فرسات یہ نوکھیت در لحد حسرات یہ ونمئی وار چھم باللہ کیا دے صدا موتو کنو بودیت سگٹھل کیا زی چھکروزیت یہ نز گچن ماچن نیک دو بار چھم باللہ یہ نز گچن ماچن نیک دو بار چھم باللہ اگر یہ جمعہ تو گوگ بیدار تیل کرق یود تھپس شیطانس ونہ کیا وانت رحمانس پنہ دربار کرچے تی کھڑا تو میں تی کھڑا کس پروردگار مولی صاحب کیا وانا کرق یود تھپس شیطانس ونہ کیا وانت رحمانس میں ونمائی پتو پیترن پی پانس گچک آوار چھم باللہ پتو پیترن پی پانس گچک آوار چھم باللہ وین منن پانس تبن سخندانی مکر انوار صحابن پیر ویرز کرن اگر تار چھیلا بن تیلے رشتہ کت سے جوڑا یہ گوڑنک جمعہ تی پیغام وری کی آخری جمعہ تی پیغام نئی وری کی گوڑنک جمعہ تی پیغام یہ شامن تی پیغام صبح تی پیغام یہ دوہلی تی پیغام یہ روتلی تی پیغام تیل کیا کرے سخندانی مکر انوار صحابن
پیرویرت کر نجاتک چار درمشر چھتر سے پار چھم باللہ نجاتک چار درمشر چھتر سے پار چھم باللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان امام ابن ماجہ اونمت کتاب الزہد اندر حدیث نمبر 4161 فرمان جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنو شخص آو در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریک سجس نیرت فقال یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی وعوجز میں ہشنویو مگر مختصر جامع الفاظن اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریہم وصیت کریہم ہشنویہم کیا شم تار دنول کس پیغام چم کامیابی دنول کامرانی دنول دنیا شم نرو دنول دنیا شم پناہ سب دنول یا دنیا سندر چھترے دو زدو گدرے آکھ دو شباقی یا تو امت شیخ وری پیت 7 وری عمر بتوتز بجرس تویتو بجرس آکھ دمانا ہوس یلی ایت مسجد اندر جمعہ اوسس پرناون کنٹینیوسلی تم دو اس میں دوڑ پھٹن تم دو اس میں دوڑ یون تم دو اوسس بہ جوانی ہندس دہلی دس پہ آج چھس بہ جمعہ پرناون آج چھس بہ بجر کس دہلی دس پہ میانو عزیزو میانو شفیقو یہ صحابی ونن مارن چھم زندگی شم مختصر مگر تس کرہم نصیحت یس مختصر تو جامع آس یس بقار لگیم یت وت تت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز بود اذا كنت في صلاتك وين لاجك جمعہ نماز وين لاجك ظہر نماز وين لاجك عصر نماز وين لاجك مغرب نماز وين لاجك عشاء نماز اذا كنت في صلاتك يل کھڑا آسک گژھن نماز پرن خاطر آگو کہ ژھک نیت کرت آمد بہ پر ظہر نیت کیا گو دلک ارادہ زبان وننی چھن ضرورت نہ گژھِ پرن زبان کیا پرن اس وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من نہ گبرنیون نہ بیجبار کیوں گو یور مسلمانو نہ اسلام آباد کیوں باغورت مسلمانو نہ دشن پور کیوں باحیا مسلمانو نیت گو الارادو النیہ اراد دلک چکورت گر اراد باز جمعہس یہ تیت گر پت قدم تلت اکس قدمس اللہ اکبر رب العالمین لیکن یہ جمعہ چانس تمینس نام اعمالس غسل کرک دات نو پلو لاگت دراخ مشکوس اویلیبل اطر ملک مسواک کرت الحمدللہ سورہ کہف تیاست پڑھت برعدب سان آپ جمعہ پڑھے اکھ قدم تلت اکس قدمس بدل دی اک وری کی سیامک تو قیامک ثواب پروردگار چشی شخص مجلس شلقت میں ہوں طالب علم چھ پڑھن وول یس جمعہ شوق سان یون یس جمعہ ذوق سان یون یس جمعہ اہتمام سان یون یہ قدم گر پہ تلن اکس قدمس اک وری کی سیامک ثواب اک وری کی قیامک ثواب اللہ اکبر یہ کت پہ شروع گژھن یت پہ گر ارادہ کرت الحمدللہ یتھ نماز لاگخ کم کنسپٹ لاگخ فصل صلاة مودعن یم نیت یم کنسپٹ لگ دی نماز یہ میانہ زندگی ہنز آخری نماز یہ جمعہ میانہ زندگی ہند آخری جمعہ یہ عصر میانہ زندگی ہند آخری عصر یہ شام میانہ زندگی ہند آخری شام ام انٹینشن تو ام نیت تو ام کنسپٹ نماز یلی انسان ام کنسپٹ نماز پڑھے تیل یہ نا خیالات اور یہ نا یہ گو خوشو یہ گو خودو والذین هم على صلاتهم خاشعون یہ منج تم چھ نماز پڑھن خوشو خضوع سان تم چھ بٹنن گندن
تم چھن ریشز گندن تم چھن کلس کشن تم چھن کنس مل کڑن ام سوت تمو یل تکبیر تحریمہ کور گل سے گنڈت نظر تھوک سجدگاہس کن تم چھ مس آسن کتمس الحمدللہ رب الرحمن الرحیم تمن چھ پتا یلس یت چھ پڑھن الحمدللہ رب العالمین رب چھ عرش پہ تھکن اللہ اکبر جمعہ پڑھن والو نماز پڑھن والو نفل پڑھن والو سنت پڑھن والو مبارک سن نماز کرن قبول پروردگار آمین ژٕ یہ پڑھن جامع اہل حدیث بجبار آسندس الحمدللہ رب العالمین رب چھ عرش پہ ونن فرشتن حمدنی عبدی مین بندن کر مین تعریف بیان ژٕ یہ پڑھن الرحمن الرحیم رب چھ ونن اثنا علی عبدی ژٕ یہ پڑھن مالک یوم الدین رب چھ دپن مجدنی عبدی ژٕ یہ پڑھن ایاک نعبد و ایاک نستعین رب چھ عرش پہ ونن ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سألہ یہ گو ژےٚ تہٕ مےٚ درمیان وعدٕ ژےٚ دوٚپُتھ بہٕ کر چٲنی یوت عبادت بیٚیہِ منگے ژےٚ یوت یہ چھ ونان حنفی تہِ شافی تہِ مالکی تہِ حنبلی تہِ سٲری یوہے سورہ فاتح پڑھن وعدٕ کرن بہ منگے ژےٚ یوت مدد بہ کرے چٲنی یوت پتہٕ چھا وعدس پہ روزن سہ چھُ دوٚیِم سوال مگر پڑھن چھ سٲری دپزی یہ میانہ زندگی ہز آخری نماز ولا تکلم بکلام تعتذر منه گوبر مین تھو یاد ولا تکلم بکلام تعتذر منه اگر تار چھ لبن یہ کہ یم زی کڑزن سو کلام یت کلامس پہ پگہ پی معذرت تلن زیو تھز کنٹرولس مس اگر تار چھ لبن یم زی کڑزن سکت یم سید صبح پی معذرتک سامنا یم سید صبح پی پشتاوا یم سید صبح پی معافی ہے اللہ تعالی سن دربار گچھک اللہ تعالی بچائن اللہ تعالی بچائن اللہ تعالی بچائن سوالیہ نشان ساندر زیو تھز کنٹرول ساندر گئی تریم وَأَجْمِئِ الْيَعْسَ عَمَّا فِي عَيْدِ النَّاسِ یہ تھو یاد گوبر مین فرماس یہ لکن ربن کربت عطا تمنش گزی مایوس دپزی یہ میں ربن سوز بچھس تیت پر شکر گزار ہمیشہ گاڑی ہمیشہ بنگلہ ہمیشہ بینک بیلنس ہمیشہ دینار چلاگیک رشوت کھن چلاگیک چور کرنے چلاگیک سود کھاری کرن بتگس امسی ہیو بنن یہ ربن سوزی تت پٹ کرزی شکر گزاری تت پٹ کرزی قناعت لکن کن آزین زیادہ لاگن وچھن دیتمت چھک لکن تو دینک برکت کرنے خلالس پروردگار چت میں دیت ربن تت پٹ از کرن شکر گزاری در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کیا جی یہ شن روزن اول آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں یہ سامان چھن سۭتۍ یہ دینار تو درہم چھن سۭتۍ یہ بنگلہ چھن سۭتۍ یہ گاڑی چھن سۭتۍ ژٕ کر تیاری ولتنظر نفس ما قدمت لغد ژٕ وٕچھ مےٚ کیٛاہ چھُ تھومُت ییٚمہِ دنیا پتچہِ زندگی خاطرٕ تیار ییٚتہِ کٔر ساروٕے پوٚز تہِ تہٕ اپُز تہِ کتھ تھٲیِو یاد کرن گوٚژھ پوٚزُے یوت مگر مولوی تہِ کرن اپُز تُہۍ تہِ کرن اپُز دپان چھِس کمہِ خٲطرٕ دپان عیال خٲطرٕ چھُس کران پوٚز تہٕ اپُز کرن کیٛاہ گوٚژھ پوٚزُے یوت مگر کرن کیا پوز ونن ام سات ونن پوز دپن دور چھتیم عیال خاطر پوز اپوز کرن مگر یم ترائنی ترمت میت کیا ترائنی ونی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى دکنی امی میچنی شوسک پاد کرن آمد تو کورک بی ایت حوال امی قبر مذکری ایک دو بی کھڑا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا إيش خطرناك سوچنك مقام يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أگو چوين تمين آب چه چت ربس درمیان مت ربس درمیان
مگر دوشی ینوال یل چون تو مین ڈائری عام کر پروردگار سارے ہے چون تو مین آب پروردگار تم سات کس بت دو بواز پڑھن وول سہ بودن وول ول تنظر نفس ما قدمت لغد اج ہمو سام مے کیا پگہ کے دہ خطر تھومت سامان تیار لکن ست کرزن ریس ریس اگر کرن چھے نفلس مز ریس اگر کرن چھے تلاوتس اندر مقابل اگر کرن چھے ذکر اندر مقابل اگر کرن چھے صدق خیراتس اندر مقابل اگر کرن چھے نیکی اندر یمن گھارن مز کرزن مقابل پلون مز کرزن مقابل بنگلن مز کرزن مقابل اللہ اکبر یوت نکی ون کس گو تیل دانا ولو پرسو پنس محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کتاب الزہد راویش عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدر اس میں چمکو متربن بوسس اجدو با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتونس تقدیرن مجلس نمائند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من الانصار بیاک شخص آو کمومز انصار اومز فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو گوڑنت کیا کرن مسلمان آسف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام گزار نبی آخر الدماء صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتونن اے اللہ تعالی سندی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل کس مومن گو خسر which of the believers is best among all the believers تمام با ایمانوں مز مومنوں مز کس گو ساری خود خسر کس گو حنفی کس گو شافعی کس گو مالکی کس گو تبلیغی کس گو اہل الحدیث اس کر یمنی مز امت تقسیم کرنا پتہ بھیوت چھو ظاہر ارون تو چھوین اہل السنہ والجماع حکم کفر اکی سخ اللہ بچین کیا کیا تزلیل تحقیر تیشو اللہ تعالی بیتر گمنت تکبر حنفیس پنی جائے اہل حدیث پنی جائے دیوبندیس پنی جائے دبن بویوت وفادار دبن بویوت وفاشار دبن میوت چکات تربز فکر اکی سک رچ تولن اکی سک استیازہ کرن خاص کر یہ میں تعاون کی ذریعہ چھبڑ تعاون کورونا وائرس مکلیاو مگر یہ مکلیاو نا یم تعاون امرت قوم تت پٹ اللہ تعالیٰ چھو بیتر یہ گوسن بے کرناون یت قومت 4 اپریل یم دو قومن کیا قرآن پاک زائے رات تو سری نگر بیمنس من کم تام تم منسپلٹی ہن تم ملازمن تلمت کات من نال من قرآن پاک انا للہ و انا الیہ یل پڑی پت کت ووت یہ نال تام یس قوم نال من ترائی قرآن پاک سہ گژھِ کامیاب ات کتھ سوز جائے دلس من ات کتھ سوز جائے کلس پہ ات کتھ سوز جائے صبح تو شامن تلاوتس اندر یل پڑوئی صرف تھوس گلاف کرت مشک تج اندن نتیجہ آو یم قرآن پاک ہتم ژلن آخر زمانچ پیشن گوئی چھو قرآن ست کریو یہ حالت اوی فرموخ یت امتس گس اخ عذاب یہ یم کھولن قرآن پاک الفاظ آسن نمت پروردگار گھر من آسنو قرآن پاک موجود پتہ پیو سورہ یاسین پڑھا پتہ پیو سورہ کہف پڑھا پتہ پیو سورہ رحمان پڑھا حافظ شکن کی سورہ رحمان چھین یاد کی ون کس پہ دوسک پڑھا قرآن پاک اس پہ مصحف اس پہ مگر یہ قرآن سے بے قدری گئے پت کھولی ہے یہ زرپارک مسلمان صدر بادرک مسلمان ویج بیرک مسلمان بٹنگ مسلمان کھنبلک مسلمان دشن پورک تو سری نگرک تو پلوامک تو بڑغامک تو اسلام آبادک مسلمان مگر یہ کھولے ات ایسن الفاظی تلمیت واپس ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مکریو یت قومس یہ ورون ناو ہم پی شیفی ملکی حملی سہروردی چکڑالوی مدی فیس بک اس پر حکم کفر ملڑائی ہونی امت یت امت شو سر
خود زیادہ از اتفاق ضرورت اتحاد ضرورت ویجبار کس اتحاد مبارک اتفاق مبارک دچن پر کس اتحاد مبارک اتفاق مبارک اسلام آباد کس سری نگر کس ویلی ہندس عالم اسلام کس اتحاد کریو روش اللہ تعالیٰ کرن مسلمان نم تمازک رشتہ آتا آمین یا رب العالمین یمی فیس بک نش روزو باخبر بے روزو یمن میچور مولوین نش باخبر یم گام پت گام کریا پت کریا پھیرن پت دیون حکم کفر تمن مدیو پنس سٹیجس اندر جائے تمن مدیو دپیو یت امت آلریڈی زخم کتا زخم تمبا کجا است اللہ اکبر یت تیت زخم دپن چھس ون کرہا یت امت زخمن مرہم بچھس تالہ پہ دیون نظر کھورن تام چھم سوری جسم زخمی کہن تام چھن زخم چھا زخم بغیر کہن تام چھن زخم بغیر لہذا کریو مرہم کرنچ کوشش تیل کچھ ون تھوک تو بڑھ فرمان عرض کر ای المؤمنین افضل مومنوں مز کس گو تھوک قال احسنهم خلقا یم گوبر لکٹ تھجو میں یاد احسنهم خلقا با ایمانوں مز کلمہ پڑھن والے مز گو تھوک تو بڑھ سو اس اخلاق اسمز آسے ساری خود بہتر کاتمز اخلاق اسمز آسے ساری خود یس نیون یت امتس لکٹن رو اخلاقی بڑ سند احترامی زٹن ہند احترامی آج کیا چھ لکٹ ونن دپن چھ بگوس موفت کات تھیو یاد کیا دپن دپن بچوس بروٹ کر ونن مے چھا ویژن یہ کس گو یل میں ونن آسس بہ کیا چھس ونن بروٹ کنے بن مالس مانن تو مولوی سنجھنا بن مالس مانن میون ہوبت پترس میون بیم ماسیس ماون بوڑن میں سید کات کرنس ہمسائن بوڑن میں سید کات کرنس مولوین ہنچھنا کتھے صدر تحصیل تو صدر ضلع تو صدر جمعیت سنس چھنا کتھے بگوس بروٹ کن جواب دن وول امی شک بشو ظاہرن ام سید یون مان یل شرعی آن اخلاقہس یہ ووتمت ہلاکتس یہ ووتمت تباہی ہندس دہانس کیا لیس منا گوبر تھجو یاد لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا یم الفاظ تھوئی تو دل جگرس لکھت لیس منا اب چریش اب چک رفع الیدین کرم اب چک حنفی اہل حدیث لیس منا یعنی امتک فاروق چکنا قطتام من لم یعرف حق کبیرنا یوتام نے میانن زٹن ہند حق زانک یوتام نے زٹن قدر کرک تو تام ریش استنی نماز استنی کلس پہ ٹوٹ استنی رفع الیدین کرن اولست پنس پانس تھوک تو بڑ ونن اولست من لم یعرف حق کبیرنا یمن میانن زٹن ہند حق زون سچن میان امتک فرد گوبر مین تھویو یاد ترمذی ابواب البر والصلہ کے حوال بروایت عبداللہ بن عمر ابن العاص لیس منا من لم یرحم صغیرنا یسن لکن کر شفقت لکن کر رحم ویارف شرف کبیرنا مگر سن لکڑ تشون میان امتک یسن زٹن ہن وقار تو شرف زان زٹ گھن ان ہمیش شرف وقار اندر اد مت استن تم زندگی مز کہین توگمت مشرق استن مول مشرق استن موج بدین استن مول بدین استن موج مگر حق کوئی توت بیان رب کائنات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا کوئی بیان فرمانے فلا تكن لهما اف ونزسنا ولا تنهرهما يتن پنس یا جسمس دک دکت دائل دپک بشو ظاہرن کستان تھوک تو بڑ امس مینس مالس گلس عمر چھم ظاہرن نا امسند حق زنز زٹن ہند حق زنز عبداللہ ابن عمر بنیونا ہنگ منگئی ترجمان السنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سنہ ہنگ منگئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک نعم الرجل عبداللہ
اگو یت ون میں ویج پیار زیت یت زت تم ون یہ رت تم میری پہ بشر بیا گو یمس رت ون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ رت فرمت نعم الرجل عبداللہ اگر یمو مردوں من رت وچن سہ گوش عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مگر زٹن ہن کیا اس وقار تو شرف گبر تھون یاد سوال کر تو بوزمت بہ پاو بے یاد ون آئی یہ کت سوال کر مجلس مز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي کلو من شکلہ تب پت جڑک موسم نال والن یہ مثال چھو مسلمان سن مثال سکول چھو ہمیں سرسبز شاداب یہ گو مسلمان چھن سیزنلی مومن تو وفادار مسلمان چھو ہمیش وفادار یل مشتاق احمد ویری آس تمے دو جمعہ پڑھ دکھے یل عبد المتین مدنی آس تمے جمعہ پڑھنے کے یا جمعہ پڑھن یا برابر دونے باہی یہ ہمیں سرسبز شاداب امش جمعہ پڑھنک شوق جامع اہل حدیث ویجبیر سندر یہ ہمیش یہ ہمیں سرسبز شاداب یہ ہمیش فجرس کرن روش ظہرس کرن روش عصرس کرن روش ذکر کرن روش اخلاقس کرن روش کردارس کرن روش تلاوتس کرن روش صدق خیراتس کرن روش یہ سوڈا واٹر کی اک دو آسی جذبات بے دو کاسی دوڑی وارے نوجوان یم جامع اہل حدیث ویجبیر سندر جمعہ پڑھنی یون آج چھس بہ نظرہ دیون یزار تی ووتمت بون بتس دیون نظرہ اتہ ریش تہ کوسمت ریش نظر یون کی اور کلس دیون نظرہ اتہ بالی ووڈس تہ ڈیفیٹ ہالی ووڈس تہ ڈیفیٹ نہ بالی ووڈس من سہ سٹائل نہ ہالی ووڈس من سہ سٹائل تم ٲسۍ جذبات وقتی طور آج نظر یون نہ تمن ظہر یاد نہ تمن عصر یاد نہ تمن مغرب یاد نہ تمن عشاء یاد فرموخنا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي کلو من چکولا یس ہمیں سرسبز شاداب تب چون پت جڑک موسم نال والا یہ مثال چھو مسلمان چھو برابر دینس نمازن اخلاقس اسلامس منہجس کرن روش کو تام انما الاعمال بالخواتیم سو چھو برابر آخری دمس تام پنس منہجس روزن وفادار تا وفا شار دچن پر کیوں وفادار رو دو دشن پرکو وفا شار رویو یہ منہج چھو امانت تہنش ات امانتس کرزو روش یہ تس کس آس تو کس نہ آس انشاءاللہ یہ سٹیج اوس آباد روز آباد انشاءاللہ یہ سٹیجز برلول برحس مول انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ سن احسان کرم تو فضل یت مدد من یعنی گوڈنیک جمعہ چھ پڑھ آمد الحمدللہ رب العالمین تم دہ مائک جمعیت اہل حدیث تحصیل ویجبیر طاقت ہو تھس درواز تیل یہ بنم پور یت بنمس پورس اندر ونکس اے سی تہ لگت الحمدللہ یت بنمس پورس من ونکس ہیٹنگ سسٹم تہ الحمدللہ بنمی پور درواز یت دروازس پہ مائک بغیر بانگ آئے پڑھ آج یہ ویجبیور خورمانس اندر الگ مسجد آج زرپور الگ مسجد آج کھوستن الگ مسجد آج کترکن الگ مسجد آج واگہوم الگ مسجد آج زبل پور مسجد تا اخ درسگاہ آج الحمدللہ آرم گنڈس اندر درسگاہ آج الحمدللہ ویرس من مسجد تا بڑ دارالکتاب و سنہ سارن 3 کنال زمینن پٹ پڑیو الحمدللہ آج 2.5 کنال زمین زرپورس اندر یہ ان قریب قومس انشاءاللہ ہسپتال بناونچ گزارش تھو برخ کن کریو مدد دپیو انشاءاللہ کریو مدد ہسپتال بناو انشاءاللہ
گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، آزل کھرم پر برابر کو تام اور ونستام نظر تراؤ یوتام ویجبیر تحصیل یون چھو تو تتامت چھو پرت جائے مسجد تی تعمیر، درسگاہ تی تعمیر، حلق جمعیتک وجود تی دپیو الحمدللہ، مگر پانن پان کریو وفادار و وفاشار پیش، یہ مشتاق احمد ویرین محتاج، یہ چون تمیون محتاج، رب گسی کام ہم، رب گسی کام پت گسی قبول کرن پنہ دربار، ربس دپ میں تھاو کام کرن والن سۭتۍ، ربس دپ میں تھاو خرچاون والن سۭتۍ، ربس دپ میں تھاو سادن والن سۭتۍ، ربس دپ میں تھاو مدد کرن والن سۭتۍ، ربس دپ میں تھاو یت قافلس سۭتۍ یس قافلہ الحمدللہ سی مشن ہت یس مشن امانت ترو حجت الوداع کس موقع پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان میانو عزیزو میانو شفیقو میانو یارو میانو دوستو مائکن اوسون زہی سزر تت کیا کرو اس سو اوسوی نہ تو زہ سو آسی نہ زہ کیا یلنا ات سلسلس اندر دلچسپی ات آسنا ات ہٹسی زور اتچو ہٹسی زور پیون دیون تک چھن صدر کیا دے ات اندر چھ سستی آمس یہ اوسس ونن سستی آمس کاہلی آمس کمزوری آمس یوتا تام نہ ریچارج کریو پار یوتا تامت نہ اسٹیبلش کریو پار تو تا تامت مائکن سزر چھن گچھن اور نا کہن گیس نا مائکن سزرا ویزرا کیا اشون ہٹسی آسن زور دیون میانو عزیزو میانو شفیقو مسلمان چا ہمیش سرتاج سربراہ، مسلمان چا ہمیش کامیاب تا کامران، مسلمان چا ہمیش انشاءاللہ ایور گرین، اور یہ میانو عزیزو میانو شفیقو یہ سوال کر صحابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا ونیو یہ کل کشو کیسے دراؤن جواب ات آیا ذہنس مز اکس صحابیس یہ جواب مگر سو فرماون پانے فاستحییتو میں کر حیا کیا دے فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ یہ سوال کرن محمد رسول اللہ جواب کمن چھدن صحابن زٹھن صحابن دراؤن سوال جواب کون صحابی اس ناو کیا اسس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امس آیا سوال جواب سوالس آیا جواب دپن بنائی بوہڑے سی امس پرس پت مال سے کیا اس دیتو جواب دپن فاستحییتو میں کر حیا بکت پوچھ تلہا زیو تارس پہ تار بکت پوچھ تلہا وٹھس پہ وٹ بکت پوچھ کرہا کات ات مجلس منوس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ات مجلس منوس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ات مجلس منوس عثمان ذی-النور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج چھن مجلس دیون کتھے کرن، آج چھن نیچی یوت کتھ کرن، آج شکورے یوت کتھ کرن، ماجن چھن دیون کتھ کرن دپن چھک تُہۍ چھو ڈلمت، دپن چھک تُہۍ گٔیوٕ پرٛیم تۄہہِ کتہِ تگوٕ وۄنۍ کتھ نتیجہ درآو حالات وچھو کیا چھ، حالات وچھو کیا چھ لکٹن سٹ کم حالات لکٹ چھ وہور ہارٹ اٹیک گژھن پتہ ہی نہ لگن وتہ آسن پکن ہارٹ اٹیک گژھن اکھ دوا بہن چھ گرس مز وہور جوانس پانچ پھل دوا شش پھل دوا کھون وجہ کیا چھ حیا مکلو اخلاق مکلو کردار مکلو شرم مکلو مانن زانن مکلو میانو عزیزو کس گو مومنو مز تھود فرماو احسنهم خلقا یس کیا آسی اخلاق اسمز سرتاج و سربراہ اتکر نسائلن بس کے فرماو فعی المؤمنین اقیس ون کش مومنو من چالاق مومنو مز کس گو چالاق یہ نا بینک بیلنس تھو یہ نا دینار تو درہم زیادہ زیادہ جمع کر فرماو خنا کیا اکثرهم
للموت ذکرا مومن مز گو چالاک یس اکثر کران کمیک تذکر موتک تذکر کمیک تذکر موتک تذکر واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس یمو چالاکو مز تگو بیاخ چالاک یس امہ موت پتہ زندگی خاطر یمنی 60 ورین مز تھائے پریپریشن تیاری توشے آخرت زاد آخرت یقتغافر رد بقول شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ کیا ونادن خوتک وضو ہستسرانس آدن خوتک وضو ہستسرانس یام نادانس دوڑ گئی چھتی صبر دت دسلست چھانس لذت لر آسمانس تام مگر ڈائی گدمین وسن چھی پانس لذت لرت لذت کسکیس چالاک گو سو عقل من گو سو یم موت پچ زندگی خاطر تھو سائلہ تیاری یم توش آخرت تھو جمع یم زاد آخرت تھو جمع سلف کرن بیان امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمان من اکثر ذکر الموت اقرم بثلاثت اشیاء یس کثرت سان موت شکرن یاد تمس ترے خصوصیت کرنا عطا پروردگار ترے کوالٹی کرنا عطا پروردگار تریو چیزوں سے چھس نوازن ذات پاک حضرت اللہ یس موتس کر بار بار یاد گۄڈنیُک خصوصیت تو گۄڈنیُک چیز فرموک تاجیل التوبت امس چھُ پروردگار دِوان جلد توبہ کرنُک توفیق امس موت روز یاد امس تہ غلط گژھِ مولوی صبس امام صبس مقتدی صبس افسر صبس غلط ہے کانس تہ گژھِتھ مگر یُتھُے امس موت یاد کرن وٲلِس چھُ غلط گژھان فرماون سلف امس چھُ تریو خصوصیاتو سۭتۍ نوازن پروردگار ترے انعام کرن عطا پروردگار گۄڈنیُک انعام تاجیل التوبت امس یل گناہ گژھِ کمزوری والس نال یہ چھُ جلد توبہ کرن در دربار حضرت اللہ یُتھُے غلط گژھٮ۪س یہ چھُنہٕ پراران کینٛہہ وۄنۍ کر بہٕ بیاکھ گۄناہ یہ چھُ گناہ گژھنہٕ پتے فوراً توبہ کرن وضو کرن نماز رکعت جوڑا پرن معافی منگن در دربار حضرت اللہ گۄڈنیُک انعام دوٚیِم انعام وقناعت القلب امس دلچ قناعت کرن عطا پروردگار یہ بوڑ انعام قناعت یعنی یہ سوزس پروردگار یہ تت پہ آسان مطمئن یہ حرامس تھپ دان یہ زار گندن یہ رشوت کھوان یہ سود خوری ہند کاروبار کران یہ کیس سوزس پروردگار تت پہ اطمینان کرن عطا پروردگار گئی انعام تریم انعام ونشاط العبادت امش عبادت اندر چاشنی دیون مز دیون پروردگار یہ عبادت اندر مٹھاس لبن عبادت چھُ نہ مزٕ سگریٹ چن وٲلِس چھُ باسان زن سگریٹ چھُ مزٕ سگریٹ چھا مزٕ سگریٹ گوٚو زہر ناز گئی زہر تموک گوٚو زہر شراب گوٚو زہر افیٖم گئی زہر انجیکشن کرن گوٚو زہر منشیات چون تو منشیات کاروبار کرن گوٚو زہر امہِ نِش بٔچِو مزٕ چھُ عبادتس مزٕ چھُ تلاوتس مزٕ چھُ سبحان اللہ پرنس مزٕ چھُ الحمدللہ پرنس حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کۭژاہ بادشاہیت قرآن مجید پڑھو تُہۍ کۭژاہ بادشاہیت فرمان ہوا اوسُس تابع تھومُت پروردگارن غدوہا شہرن ورواہا شہرن صبح اوس نیران ہواس اندر اکہِ رٮ۪تٕچ مسافت اوسُس أکِس برنزس منٛز طے کرناون پروردگار رٮ۪تس کوٗتاہ پکہِ انسان یہِ اوس أکِس سیکنڈس اندر أکِس برنزس اندر ییٖژاہ مسافت طے کران شامن تہِ اوس ییٖژاہ مسافت طے کران
یہ پکن تو زمیندار پنس مہنیس ست زمینداری کران زمیندار زمیندار ونن پنس امس مہنیس خادمس دپن زندگی ہند مطلب زندگی ہند مٹھاس لب سلیمان علیہ السلام تمس چرند تابع پرند تابع نباتات تابع بادشاہیت دس تس پروردگارن تمس بادشاہ چھم دویم کان دنیا اندر مظلوم تم زندگی اندر سوی گو کامیاب و کامران زمیندار چھو زمینداری کرد بیچو خادمس ونن دپنی زندگی گئی سلیمان سن اتنج پڑھن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سلیمانن ون ہوہس میں تراو زمیندارز بروہ کن زمیندارس ستلو کلام کرنے کس سلیمان علیہ السلام دنیس کیا ہو سکوانن دنیس بوسی ونن مطلب زندگی ہم سلیمان علیہ السلام بادشاہیت دیتس پروردگارن چرند تھینس تابع پرند تھینس تابع مطلب نی زندگی ہم دنیس پت کیا کرو دنیس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دنیس بے پاک دنیس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دنیس یم کلمات چھک زبان کرن یم کلمات چھتیوت وزن تھاون مین بادشاہیت چھن تیز وزن دار یم کلمات چھک زبان پڑھت یم چھ تیز وزن دار مین بادشاہیت چھن تیز وزن تھاون یہ یم کلمات چھ وزن تھاون سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر منش عبادتس منش ذکر مزش تبلیغس مزش وعدس مزش تلاوتس مزش رب العالمین سندس دربار اندر جکنس تو جکیو رب العالمین سند دربار تو منگیو رب العالمین سند دربار تو بنیو وفادار تو وچو مٹھاس کیا دی پروردگار کوتا چی مکان تھوت تو بوڑ چیت میتی چھنا تر پور مکان چیت سکونہ شاہ چھئی پاڑی مزے سن پرین بسن لسن ویت ماز پاو سنن دہن بوچن اس پوشن ماز پاو آز اگر کلو تیانیب دون تشن برابر دیگا چھان کوشر گاو اس آسان دد کلو اس دیوان سیر سی مالس اس پوشان آز شجر سی گاو دہ کلو میلن مگر اگر پیشنن منگو ہمسائز دد کڑا تو برکت ہی نکی برکت کیا اندر عبادت اندر ذکر اندر یس موت کری آد تمہیں شتر انعام دیون پروردگار گوڑنک انعام توب کرنس من جلدی دویم انعام اطمینان قلب دیون پروردگار تریم انعام امش عبادت من مز دیون ذات پاک حضرت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ایمان شمد عبادت شمد پلاو چھن تیوت مزدار یوتا مزدار چھو یل سہرس چھو وطن انسان پت چھو پرن اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہودا یوت ات آیت شمد پلاو شم تیوت مزدار مگر یہ گوس آسن مسلمانس کیا مسلمانس گس یہ پتہ آسن میں نے عدیدو اتسید کر بے اقتدام اس کے خطبک اخری حسن ومن نسی الموت اوکیبا بسلیست اشیائن فرمان یہ موت مشو تریو چیدو چھس عذاب کرن پروردگار رب یا جماعت از دے عذاب نشنا جا گوڑنک عذاب تصویف توبت امیش شنا توب کرنک توفیق دیون پروردگار شو ٹال مٹول کر ابن پگا کر توب کل کت کر توب نمبر 2 وترک الرضا بالکفا امیش شنا پروردگار دیت میتس پک اطمینان دیون
امس اگر کرور تیس یہ توتہ ورون نائہ یہ توتہ دربدر یہ توتہ غیر مطمئن تریم عذاب چھس وتکاسل فی العبادت امس عبادتس من سستی ژلان امس پیشن تراون دگر تراون تلاوت تراون ذکر تراون فکر تراون کیا امس موت آسان یاد ولتنظر نفس ما قدمت لغد وچھن ٲسِو کیا چھُ تھومُت موت پتچہِ زندگی خٲطرٕ تیار کٔرِن اللہ تعالیٰ تۄہہِ تہٕ مےٚ یِہوٚے کِردار عطا أسۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ موت پتچہِ زندگی خٲطرٕ زیادٕ راہ جمع کرنُک توفیق عطا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.